Patalo fatu nei foi a sofou, malo le soifua. Ya lo mai ole tautua la Samoa Entertainment TV mai Samoa. Malo lava faftai tapo mai, fai talo mai, ya eu si mai al fafonga. Ina ia whaamalia ina tiu te ole pāle mia ma le sui pāle mia ai ole mana ongo le tula whono tu mau. Wa fuai ona whaalawa I tele fo ile mana ongo le taita inga ole malo. E le fās. Masau noa ile fionga le pāle mia la au le mali e tōpula te vau. Ile mafua anga o le lua o tō finga sui pāle mia. E pe ona whaaleo ai le fionga tuelupe pou muli nuku o ne semo. Ma le fionga muli pola analosa ale mulio. Ai ina ia whaamalia ina le tula whono. O le fionga toe lupe lea ua ia tau avea le tōwhinga sui aloa ia I le awha mua. Ai ina ia whaamalia ina le tula whono. O le fionga toe lupe lea ua ia tau avea le tōwhinga sui pāle mia aloa ia I le awha mua le 5 tau sanga o le nofo inga a le fās. Se ia o atu ia aperilo le lua o lua walu o na sui pāle mia aloa ia I leo le fionga mulipola analosa. Peitai. O whaete tenga e au fiai, le malanga uma o le pāle mia ma le sui pāle mia. Ai olo o iai leisi, e nā te tau avea le waainga o ngā ruenga whaatino le malo. Pei foi o na tupu I le taimi o le nofo I ngā le pāle mia tanuai. Sa tau whai malanga umai, le pāle mia ma le tofi pāle mia, ai tofi leisi whaipule, e nā te tau ave le tofinga sui pāle mia. Ai wau manatu, ato tolu mato, pe o te lei nei ala e lava la ua. Pele iai po se tasi ala iai lesi tangata e tua iai. It's all about dedications of authority ma whaile me te tauna whai mai le taimi. E fuanga iai. Au wha solo matu minister fau nei. E iai fo le lato taimi. E mala mai ma lava le lato silifia. Ia no o atu le na fo I vai taua. Lava le lato tapenanga mo le tule mai. Ai o le nganga e suiri tu la fono. O le so ua mātou tā pena ai le mea lea o le tailua tau sanga ma le awha ina ia usta ia le tūla whono e tasi le sui pāle mia whiri lalo le whaavai. Au mātou tā pena, au tātou wha solo I totono lesi tau sanga e sui le tūla whono ina ia whaamalia ina ila le tūlanga leo te whaamatala tua. And we decided e ui le awala le tūla whono nei o lena whiri e to e lupe amatatu nei nana sui pāle mia se ia ulia peli le lua whiru furvat. Ia le lava lai lunga I tono le tūla whono a maia. Ia tau ave foi lea e muripola le vaenga muli. Al tūlanga lava ia o le vave na sui o le tūla whono. O le vave foi lana mai mo whatasi o sui pāle mia tō loilum. Ai mo le taimi nei, o iai le fufuanga I pāsia le tūla whono ina ia aloa ia umai sui pāle mia I le taimi tutusa. O le asa mua le nei, o sua iai whaipule tolu suta silpule ngā fau o le malo Samoa. I o lātou ofisa mapoto o le mota o le malo I le fau le taulanga ia pia. O le whelo inga mua a le fionga le pāle mia lau le mali e tō plata I wau fosi le umane. O le whaatautonga I le asolua aso suluono se tema. Na whaavanga ai le taimi o le taitai o le malo mo le au whaasalalau. Mai ia momoli alo ia ila na whaafitai whaapitoa. I le ngā luenga, a le autu stala talu o na tau mawhaile wha moe o tau nu umanuia. Ma sa tu uai wheilo inga masani, ai ole le ai o sona taimi mō se tasi o le au wha salalau. O le wheilo inga lava le ana nafi, na tali foi tau ai fo i le fionga le pāle mia inisi o mata au pusafia maua iai sa wha malam la manga, i le umane o le wha tautonga, pei tai. E le itu uai lo na fia wha awhetaia mua, o le vasenga o le au wha salalau e Samoa. O le aso le nei, o le aso le wha awhetai. O manatu nano tō mai e watu lau whaaftai fo ia au tō, ia, ma le lipo tina o tātou tala. Awa o le lalo langi atoa, le sa mai mo am tāpua I mel tātou wheloa inga. Mai se le tāpenanga, mai tā ua ina lau tō ngā luenga. O manatu e tātou te whisir wha ili tūlanga alo ia, ma uto uma le utu stala. Ai iai lava le langona e le uma le whai aso leri. Ma le tātou wheloa I pe inisi o tūlanga ua le tātou wha moe moe. E peo no whai atu, media is part of our development. O le media, o le anganga fwoi e tū lai me whate mo kalasi ina i tū mau pēr. E saunga le mū, malamalama manino, whainga whaavae, e mai se me o lo whau wail whainga malo I le taimi, e tā ua lau tau ngā luenga. E peo le tae au le nei, ma le afiafi le nei wo manatu. Whaafonga tāpo I mai e Samoa, I mai se fwoi le tātou
whaamoemoe le so tātou avele iuta. Mori le nganga whaaftai tu tino tātou malo sa ta pena ina le whaamoemoe tāua. Whaolurungo mta ngā luenga, penata whai ngā luenga, i le ngata i le whai ngā malo, ai whapefo i le fionga i le whai lau tusi au o le pāremene. O tātou taunu e se taunu unga sa tātou manatu o i te tauna a mata i le whai ngā malo whiriwhiria. Ia, o leo wa tau i tū lao le whai ngā malo whau. O le whau o sau whai atu le no whoa. E te tau waina tātou whesila whai ma wheloa i so se taimi. E so se taimi. Wha manino ai ma wha malamalama tūlanga o ma so se mataupu. O tō masani voi e te au. E rei tātou whesili wha tapula ia. Ta tala lewa noa i taimi ma tūlanga tālawhia ngai. Ai se i umale leile wha moe moe por kalame ina nai. Tūlanga o tātou press conference. En tātou wolore ma vai le lei. I wha tūlangana o lea matawhaioi ma lea matawhaioi. Ai a whai lava o iaise si o tau o le mwhaintau whiowhia na whesili. Ia, o lau tau mwhai lava e tu inatu se whaamtalanga i ni matau pu o tau siri fia. E maua se file e mua o le tunu. Ia, manitu langa ni matau pu o ngongo o te leo loa tua. What kind of leader do you wish to be for the next 5 years as for Samoa's people? And why do you think the people of Samoa chose you to lead? Ia, whaaftai mo le whesili. I will listen what the people wants. And these are the people who select us and appoint me to sit on this chair. And that will be my guidance. It's the government of the people, by the people, for the people. There's no other way. Ole tunu. And for me being here, I'm honored and I'm humble to continue my service. This is my 20 years in Parliament and in government. And I've been learning from the first minute I get into government, right up until now, despite from so many challenges around me. But finally, iawa maifatu tuanga ale tunu, ai misi si utu malo, ia male malo, o te tu la ie tau ave le tunu. O le memo mua, it's the people. Servicing of the people. Ini sa report iwani ngai lunga penga te kailangan ni Fabia. O no le ia mulianga fo ia lo te na malai no li fasanga fioma. Ni sila report lo Fabia mai. Fa ono ia ile malo si angai la o fioma kan e ave ese ia mulianga ia o fai fasanga la o fioma. E sa o pese ia report ka mon. Ia o te le lopo se sa o ia report. But take it from me today, the court will take its course. E le aise me whapena i tūlanga fo o me mata upuia nai tō tirifia o le au te awhiai. I can say this all the time. I've been through and been involved and affected with some of the challenges before. I claim my innocent. And time will come if aali eile ami o tonu i mta upu umaia e tula i lumol famsinong. Faalum ta upu i lumol famsinong. Lau e aol famsinong. O la le tali e mel famsinong. O tali nai muli muli ta i el whenga malo. Mena mau ko ini sa ripoti ka mon mole. Loa kere uri poki. Lo fionga na beolesa pa ta nga singa se fo ilau no fionga mau o tua ia fo mai fo I no mauta pe monia pa mta. Ia vai o to. Ele ai se tau ele ni manuanga. For the last 4 years and for the last 8 months sa tau mo fai ele nga lue ina o campaign ma me umma ele vai nga fa o fai. Your body is not a machine. E te mi tau na mana mi ai lo ta oto mai malo lo lei. O lo vai masani ai a umino tu. Ia fa penal ngona tina. E lua se lau valus furu tu la na o tu la ia fo fola na vatau al fanga fa fa ile tu nu ato. Lima su tasi tu malo. Tele o taimi le lava le moe. Tele o taimi le lava le malolo. Ai no watau nu ua maua le tolus furma le lua o sui a wai langolango ina le fatu tu ele tua sa motas.
Ia o nano to au langona I lore tina o le tino. Ia le tau te vai mai mo to sisi mai. Le atol malosi. Ai le fa pe ye se tu fa maunga. Ai fo le taimi te mana mi ai lo malo lo le lei. Au te le ngase, au te le itau fia fo le valma. Ona ia Ameriko doctor masani la ku ale ki e vai pe e você meu tau limonia ia pe a fia ni fa bela be le malfia. Le fiunga palemia la ulil mali topla ta ivao. Le watea forces Schmidt ile felo inga matusi tala ile son nafi. Inisio tala to e tasi le vai aso leo lo toe ona papa uloa leo le tala lo tupe ale malo mo to tongi o tangata whainga luenga. Peta yo sa no le fiunga palemia la ulil mali toa wa uma ona felo ile malo filifilia mamatanga luenga ale malo. Ai mai se o lato o ngafa ma meta tupe. O le 5% o lo o lava isi tu tino mo ati nai. O le mea mana o mia o tutongi o tangata whainga luenga o le o mawhai o na tutongi overtime I le taimi nei. O umona avel whaatonunga le mtanga luenga o tupe e avel ngā luenga masani o le tala o le tupe le emergency budget I lona vaenga salau ma le 5 e tāpena I tutonu o le tolu se fulu aso. Fautua fo ile fiunga palmia e ta pena ia lava se tupe ai le ole umano le tolus fluaso ai toi fa pe mai e toi extend pe fa au popo se isi taimi ta penal tu la fono lea e ma fa yai ona pasi ile fiunga ile au malu le malo I lalo le fautua ngal kapeneta e fa anga o yo yai le malo o le so lulu se fulufitu se te malu o lua 5 e pasi ai el kapeneta le na fa atatau e pe on sao no la ulil mali toa. Ua pasia fo ile minister tupe ua nga iai e ta pena le emergency budget. Ma whaanga o yo iai loa mo tangata le o lava, tutongi, ma overtime. O le tolus fuluaso e ta pena ai e tu inatu ile palemene. O le vai asolo na tolu o ke topa. Ua wha se e atu ile palemene I se paketi po o se tupe wha soa masani ile mauta whaitu la fono. Pe ta e o lo whautua ina le palemia le mtanga ruenga ia whaalawa se tupe le tolus fruaso e te pena le lei le tupe whaaso soa aloa ia ale malo. Ia amatai le malo I se tupe whaaso soa le lei maavatu I le palemene. Ma komiti whaasolo le lua vai aso masani ia ilawa le tupe tua iai mo le taimi le nei. O le so e pasi ai le tupe whaaso soa mo taimi whaafua sei e mana o miai. Tuale na lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nefo iaso e wha moe le lofo le tua tātou tui whiro e wha poponga ai ma whaftai tuai I le Wendy's Design mai funga lei mo le wha la e.